Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Manja rong bang hidi mate rong bong pothar along rat amaipi kapidopon non epong MP kilik komadlo ke haiji BJP ma mate Congress ma ASDC ma mate APHLC ma mate independent candidate ma asong tin rat chari asong sita do de sangse kachepa hai chiaphan rat ahong jailong mai kapidopon mate kachepati padupon lo Ladakh Manja Rongbang Hidi Mate Rongbong Pothar Along Sita APHLC Asong Pen Vote Kerek Amai Paduponiglo Tangte Radatum Kedengdun Kosonma Lang Ikhurtha Manja Pen Indrajit Teron Report Karbi Anglong News Channel Central Committee Pen Professor Sarkirong Panakai General Secretary Lapen Be Ilutum Ako Ladakh Lumbajong Finance Secretary Kathar Sahok ke hai lapen adat ACC committee doang lapen PS committee doang lapen rong asal salal bekar kita kini wala batani iti HLC kache sama kardon nang itu hanti tigil dokado Have people leave Have people leave rong asal leave rong asal leave Kardere chalo leave Kardere chalo leave Asa butai khanang Karbi Anglong Digital News Forum Thihekpen KADNF Dongmukak Constituency Long Dongmukak Branch Mate Aru Kesengpon Patumi jangmi poni phai krenar kep ningkan surhinira inkoira phliarni dongmukak ahawar alongsi Karbi Anglong Digital News Forum aru sengpontanglo Bangso Karbi Anglong Digital News Forum Thihekpen KADNF Kesengpon along Central Committee Pen Nangka Chetongdun Laki Maipu Retisrong Par Lapen Dun Maipu Sopenterang Lapen Dihin Rimbang Akehai Donelson Timung Pen Chenglok Penang an Central Committee along Klembang Puatum Chetongdun Tokmuka ahawar along Dikrut Sarpo Restaurant along Ilatum Karbi Anglong Digital News Forum Central Committee ahin Penwansi Ladak Tokmuka Digital News Forum up branch nilitung sengkang lo ladak ke seng ting nilitung alang litung han nona mat ke nilitung president la pen secretary R2C tektikan shot lo la president na bahan na bangke gen singkili la pu alang li lo la pen ang first tame tung secretary apa na bangke sonjoy kira alang li kasi nilitung tektikan lo la pen Kinangji aku doa na bangke alang itu mahin pensi mu kapre ni cingwaisi alang itu labang so aku kapre aku pek konfusi ini tu mukan nak cini konfu jadi itu Central Committee long ate rules ateng pen ladak untuk muka Digital News Forum long president lapen secretary alang itu bangke ultimately abangke ini itu Central Committee munid lo kesini itu job kono ini labang so keseng along bangke ni letung Central Pen ke bang dulu lapu financing treasurer Donaldson Timung dulu lapen ke VP Sopenterang lapen importantly treasurer dulu lapuram Timung Sinar lapen importa letung pacithang chun bang lo TK News ahempu Hon piso alang di tumen na sini itong bansi labang so Tokmuka Digital News para mabangke ang mga pakitikang Lapen Bangso KADNF Kesengpon ang koke Karbi Anglong along abangke Karbi Anglong Digital News Forum pu abangke awilang pusi Sisi Maipu Retisrong par ahinpen lam thejaipon Athe nonakai ke digital akai athe ke pirthe tongsikot pen bierta kapati thangchi aphan ke joy ke awarsai ke prap ke social media pen helo la apotsi nonakai aphan prabjin pen bierta kapati thang ke joy nai lake la helo la pen alangli pen ajok than ponthu press club ke doke ladak print media electronic media chingrum pet pensi press club along ke do Sita non ilitum ke klembom
abangke digital akam saide la apotsi pini ilitum digital news forum sengpon ang koklopusi klardak pen thanpon Mala media tun pena hin den tak kitutang pinani sengkon delo mosemila non ki ku pipo sila kimi sengkon tuna koklo mate ku pi phan la so kini seng tu ke Olo, siulam bangke. Press club putame dulo, prek long putame dulo. Stame Karbiang long bangke digital news forum pu apila. Digital tuma bangke. Non lang dam pula digital kai ke litum Karbiang long stame maximum news channel tum ke digital side. Di nang litum da chini lo. Nang litum ke claim anta digital ai silo. Stame isi press club pu bangle lang dam pula non ki do ana press club tum bangke la dak print media dulo, electronic dulo, la bangke non digital tu mesti bangun saya sih dulu. Tapi digital tu makisung anak bangke digital ahin si kapre kadim long stami la pusong ceseng pondre. La soposi Karbiang long stami isi la bangso digital channel digital news channel ke pang tang pon bangke mapen ke cerap itu pon pana bangke digital news channel bangan. Kadu kabi kadu piglo posi la tu ma phan ke cerap pon ji phan ke charchung pon ji phan kang thur pon ji phan pulute la pen digital news channel tu ahok pe ke cheklain pon nang ji phan pulute digital tu mesti isi kenang shot potensi ni dia Karbiang long digital news forum apa mahal batai pun. La sipini dongmukak digital news forum aro sengte kanglo la sinon e prangki wangji anabangke KADNF abangke chepang tang ponpo la pente japon pamipo pusi dongmukak news forum amai phukimi ren singkiling central committee pen kewang ke thekiding atuma phan lamchak chipidun Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbiang long news channel Muka dikosar po bohalong Karbiang long digital news forum central committee pen kewang presiden leke hai lapen kodokowe alang letung lang kapet sartum pen tinidak chingwai chingsai tekang pensi niliphan presiden nar punapi kanglo lapen Sondoi terang alang liphan stame sekretariat ku tekang si lapen ini tumo phan stame central pen imana tingkat Diklaim na ikadam ni asay mo an sitami alang litom nang athan po nating sinitom arjo pon po lapen koy pon po lapen nilitom alang litom nang athan nating pen diklaim kadam ji an city sigding no lapen kodogo be akisong ge boilong an sta nilitom arjap tip po si dilinam sakchi Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu